Kao da će on sam ovo hvatati. Pogledajte, da, vidi Gilbert da Fuchsland to prati, drži ga. Da, Gilbert sam ovde. Hvata Andy Schlecka, Andy-u odgovara ovde ovaj spust, ima brzinu. 4 km do cilja. Kauber je kilometar i 200 metara dugačak. Prosječan nagib 5,8 i najteži deo uspona je pri dnu. Gilbert ovde, pogledajte kako je razvukao grupu, pozadi su otpali pojedini momci. Nismo gledali Gilberta u ovoj situaciji pre, kao da malo paniči Gilbert, ovako je predvojio grupu, pogledajte pozadi, jedva se drže momci. Pa 4-5 vozača je ovde samo ostalo u ovoj grupi. Fuchsland ga drži. Ne mogu da vidim ko je pozadi. Freire, čini mi se iz Rabobanka. On je najniži ovde i Rodriguez, da. I Ljukemans, naravno. Zna Ljukemans ko je Gilbert. Da. Gilbert, Fuchsland, Ljukemans, Freire i Rodriguez. 3 km do cilja. Još kilometar i po do početka posljednjeg uspona. Printa Andy iz svake krivine. Okreće se da vidi gdje je spojila se ova grupa. Uhvatili su ili da vidimo od nekih 2-3 metra tu do spajanja grupa. Mnogo su snage potrošili ovi momci pozadi da se vrate na točku Gilberta. Sam Gilbert ovde lovi. Hoće li imati Gilbert snage za taj posljednji završni finiš? 10 sekundi ako ima Andy ovde, teško da mogu da ga uhvate na posljednjem usponu i to zna Gilbert. Sam on ovo spaja, ne čeka nikog. Pogledajte, jedva su se vratili tu pozadi momci iz Rabobanka na točak Joaquima Rodrigueza. Kolobnjev se drži, dvojica Kaćuše, četvorica, čini mi se, da, četvorica Rabobankovih momaka. Gilbert ovde sam. Što se snage tiče, bez obzira što ima tu njegovih vozača na začelju, je čini mi se neko iz Omega Pharma Lota. Gilbert protiv Andyja Schlecka. U levom ekranu Andy Schleck, a u ovom ekranu Gilbert na čelu grupe. Prosto je fenomenalan ovde Gilbert, sam vuče ovo. Evo banera, Amstel, kilometar do cilja za Andyja Schlecka i polako kreće Kauberg gde je Gilbert 900 metara do cilja. Kauberg je najteži upravo posle ove krivine. Pogledajte koja je to brzina, uzbrdo se ide, samo da vas podsjetim gde je Gilbert, evo ga. Uleće Gilbert u ovu krivinu, izlazi tu i još jedan vozač iz Omega Pharma Lota, čisto da Gilbert uhvati dah, da malo skupi snage za završni sprint. Evo, 1200 metara, 12% ovde. Okreće se Andy Schleck, koliko puta smo gledali da se ovde gubi trka upravo na ovom usponu, taktiziranje pozadi, ko će prvi krenuti u sprint. Čekaju svi, čekaju, Gerrans je tu, Gerrans ima odličan sprint, kreće Rodriguez prvi, kreće Joaquim Rodriguez, Gilbert prati, Gerrans stisnu zube iz Sky ekipe, okreće se Gilbert, gotov je Andy Schleck. Pogledajte kakva brzina, Gilbert je još uvijek na točku, Ljukemans pozadi, Kolobnjev se drži, stisnu zube, Gilbert, Fuchsland pozadi, da vidimo šta može da izvuče za Leopard Trek. Gilbert je na točku, otišli su, Gilbert će po svemu sudeći ponoviti trijumf, ali drži ga Rodriguez, ima prednost, ne, otpada Rodriguez, okreće se Rodriguez, gotov je Gilbert, ponovo trijumfuje godinu za godinu na Amstel zlatnoj trci. Filip Gilbert konačno dolazi do pravog klasika, pogledajte, sada slavi borba za treću poziciju ovde. Filip Gilbert ponavlja trijumf.
Gilbert, Rodriguez, Gerans. Simon Gerans treći, Fuchsan četvrti, Kolobnev, Freire. To je prvih 5. Gilbert, kakva trka, kakva pobjeda sa brojem 1 na svojim leđima. Ne viđa se ovo često. Rabobank ponovo ostaju kratkih rukava i Freire najbolji od svih ovih Rabobankovih vozača. Freire koji je sprinter, Gilbert triumfuje na Amstelovoj trci, nije bio na Rubeu, ostao je praznih ruku na Flandri, iako se vidjelo da je bio izuzetno jak. Filip Gilbert dolazi do još jednog triumfa. Mislim da je ovo peti triumf ove sezone za Filipa Gilberta. Montepaschi, Strade Bianche, rekao je Frank Schleck, prva etapa na trci Algarva, Montepaschi, Strade Bianche, etapa na Tirenu i Brabantse-Pijl u sredu i sada, evo Hesink ovde u razgovoru, i sada triumf na Amstelovoj trci slave, naravno, zaradili su ovde svi, cijela ekipa, naravno, prvo od njih treba njima da zahvali. Rekao je Frank Schleck, da, evo stiže i Cunego, rekao je Frank da je zadivljen zaista koliko Gilbert može dugo da drži svoju formu. Kad pogledate 16. februar, prva pobjeda ove sezone za Gilberta, pa onda 5. mart, pa 13. mart i bio je sjajan na Flandri, naravno, ne smemo zaboraviti ni 3. pozicija na Milano Sanremo za Gilberta, 19. mart, 13. april, Brabantse-Pijl, prošla sreda i pogledajte sada 17.